tu. Okay? Now let's start. Okay, so saya kena remind everybody, bila kita tulis proposal atau bila kita tulis thesis tu kan, jangan fikir thesis tu untuk work extension. Jangan ingat thesis tu kita nak ada word limit yang cukup lah, nak berapa 20,000, 30,000 for a proposal. Sebab kena ingat as a reader, saya ada mungkin 1-2 kali je nak baca. So thesis ada untuk communicate your idea dengan reader. Okay, bukan tulis satu buku teks untuk mengajar reader you apakah konsep ini, apakah teori ini, apakah background ini. No, tapi dia kena jadi precise and concise in a way that you kena be selective. Macam kebiasaan saya bila I baca chapter 2, okay, banyak student akan tulis kononnya 8 model. Dan saya tanya, adakah anda guna semua model? Jawapannya tidak. So saya tanya, kenapa you nak tulis model? Oh, sebab you nak ada view whatsoever kan. Then I cakap, you bukan tulis literature review, you tulis literature report. Nampak tak? Very descriptive. So sekarang satu masalah dalam kalangan banyak student tu, your thesis is very descriptive. You cakap A buat apa, B buat apa, C buat apa, full stop. Therefore, so thesis dia kena jadi interpretative. So let's see how. Okay, so satu good proposal, kita dalam background tulis apa? Why the issue matters. So macam mana kita nak pilih background? Biasanya background ni dia from your research question. You punya keywords, you punya concept, you punya construct, you punya IV, you punya DV. And then a little bit of the country lah. Let's say hari ni mungkin we talk about a little bit Malaysian education. If English, if TVET, pendidikan khas. Baru you zoom. Dia macam jual satu story. Okay, dalam thesis tu, I paling suka kata macam you nak gossip dengan your reader. Tapi macam mana in a way that you tulis tu bila kita baca, oh, ada storyline. So you tulis, okay, di Malaysia apa berlaku. Okay, dalam polisi apa berlaku. Oleh itu kita kena pergi ke shift ini. Dalam shift ini patutlah kita nampak another pillar. Dia kena ada storyline. Dia tak boleh baca macam Lego. Semua tak boleh cantum. Lepas tu bila problem statement, what is wrong as more uncertain. Okay, sekarang semua orang ada guna AI kan? Tak salah guna AI. Cuma bila tulis AI, problem statement, AI automatic akan pergi research gap. Sila amend this part. Research gap, dia mesti pergi literature review chapter 2. So problem statement tu macam mana? Dia kena yang sangat practical dalam classroom atau setting yang related to your research question. Contoh, you kata writing skill lemah. Therefore, you punya research question nak check effects of writing skill. Another one, you kata engagement lemah. Therefore, you ada research question nak solve engagement. Nampak tak? You nak compare methodology. Maksudnya teaching methodology tidak berkesan. Therefore, you bagi satu intervention. Dia kena link dengan you punya research question. Sebab nanti bila tulis discussion, ni part belakang-belakang. You kena tulis discussion you macam mana tau. Berapa, how far you have solved you punya research problem statement dengan you punya result. Okay? How far you have filled in the gaps in your research gap. So discussion tu something like that. Jangan tulis agree dengan PAS tadi, disagree dengan PAS tadi, itu je. Tak cukup mendalam. Okay, research purpose, you all know already. Question, no problem. Method, okay. If tulis method biasa kesukaan saya, sebab method tu dia sangat penting, so sila visualize. I masih ingat Profesor Madia, Dr. Mazura, my PhD supervisor, dia kata, Colleen, this year is 2021, 21st century. Sila visualize, tabulate, infografikan you punya thesis. Especially in methodology. Sebab methodology salah, semua salah. Betul tak? So, tulis figure, tulis flowchart, letak table, and then just talk about table. Okay? Lepas tu value tu kat belakang dah.
Okay. In the 90 second, reader akan cari apa? Real world problem. Normally the problem kita akan tengok apa? Match dengan research question or not? Macam research question you cari A, tapi your problem statement talk about B. Tak tally. Why is this study needed now? Ada novelty tak? So macam sekarang banyak orang propose AI apa, I cakap dah saturated dah. So what is the novelty of your AI? Oh, you kata sebab sekolah saya tak ada. Tetapi banyak literature review, banyak past study dah report about AI. So you refer past study je lah. Ada keperluan ke kena buat dengan satu PhD yang begitu lama dan tedious? What exactly will be investigated? Sekarang banyak orang punya title dia nak buat sangat canggih bila kita baca kan. Suitable for article tapi not suitable for thesis. Bila untuk satu thesis proposal, dia kena sangat direct. Zak. Bila dia cakap I love you je. Jangan cakap pada zaman yang dulu under the beautiful sunlight bla 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 bla, baru I love you. Tak ada masa nak tengok. Dia kena very precise. If dok pusing-pusing, boleh cari point tak apa. Tak dok pusing, dah terbabas. Okay? Can the method answer the question? Okay. Contoh buat questionnaire saja. Tapi check effects, salah. Questionnaire boleh check perceive sahaja. Buat case study nak check effects, salah. Case study boleh cari experience and perceive feeling sahaja. So effects kena kuasa experimental. Relationship mesti kena correlational. Dia sudah ada nature of methodology. What will the study contribute? Ada tak dia boleh tukar jadi satu IP ke? Bagi saya PhD ni kan, dia kena ada satu solid contribution. Boleh IP kan, boleh commercialize kan, orang boleh refer you, ada satu guideline, something like that. If benda ni semua goyang, minta maaf. Second usulan. Okay? Okay. Inilah saya nak kongsi sebab bila saya tanya student, anda tahu ke macam mana nak tulis? Kenapa ni panjang, ni pendek, ni suka hati? Cakap tak tahu. Okay, untuk pengetahuan semua ladies and gentlemen, satu paragraf biasanya 5 sampai 8 ayat sahaja. Jangan banyak, jangan lebih. Dia ada formula dia. Okay, kita ada topik sentence 1. Explain, example, elaborate, example, elaborate, maybe your own opinion, mini conclusion, something lah. Nampak tak? Lepas tu, satu section, heading. Jangan ada satu paragraf. 3 to 5, even sampai 8 pun ada rasa boleh break into 2. Okay? So satu section, satu heading, 3 to 5. Lepas tu, satu paragraf, 5 to 8. Lepas tu, 3 to 5 citation. Kena ada. Sebab sekarang, banyak citation tak ada. Salah ni, tak betul. Untuk citation, bila kita cite, kena 80% lebih recently. Macam sekarang, 2026, 6, 4, 5, 3, 2. Nampak tak? So you kena ada 80% 5 tahun ni. Let's say sekarang semua orang betul-betul lumus prepare proposal. Propose next year 2037. Goreng lagi. Mana 2027 punya literature? Mana 2027 punya references? Nampak tak? Dia kena update. Okay? So satu paragraph mesti ada claim. Evidence tu you punya reference. Interpretation macam mana you rasa. And then how is it relevant to your study? Yang paling orang kurang tu interpretation. So bila kami baca, we feel that describe je. You describe Chong buat apa, you describe Ali buat apa, you describe David buat apa in the past study. Lepas tu we will ask, then, so, therefore, tak ada. Okay? Okay, use consistent term. Jangan suka hati tukar teachers, lecturers, educators, instructors. No, stick.
Dalam English ada lagi instruction, pedagogy, method, strategy. No. Kena stick. So from the top until bottom, sebab when we see something new, bracket, bracket, bracket. Style saya, circle. Then I put question mark. Apa maksudnya? Adakah something new? Okay? So dalam chapter 1, dia mesti persuade, meaning convince saya, adalah keperluan. Adalah alignment. Adalah kesesuaian. So dalam research background, dia kena ada layered context. Maka akan kata, makro, meso, micro. Makro tu basically kita talk about Malaysia education. Sila link dengan polisi. Sangat important. Sebab polisi nak gradekan student yang macam mana, tetapi sekarang dengan situasi kami tak boleh nak wujudkan student gitu-gitu. Therefore, you ada study ni untuk selesaikan deficiency ini. Baru cantik. Polisi ada, blueprint ada, makro ada. Tapi janganlah nak zoom sampai, okay, Malaysia apa berlaku, Perak apa berlaku, sekolah you. It's like, you kena ada, boleh tapi dia kena maintain a little bit of internalization. Okay? Focus concept. Basically research background, kita letak konsep you, keyword you, you cari from a research question. Okay? Problem statement, macam saya kata, mesti tally dengan research question. You nak solve apa, maksudnya itu ada masalah. So basically, if you ada 3-4 research question, problem statement pun akan ada 3-4, tak lari. Okay? Nampak tak? Jangan tulis a list of research gap only. So problem statement, boleh tambah something statistik. Tuan-tuan puan-puan boleh dapat daripada PPD, CPN, sekolah, something sulit lah. Boleh? Purpose, question, objective, semua pandai dah. Okay, significant definition limitation. Significant biasa untuk stakeholders. Untuk orang lah, curriculum developers ke, policy makers or that. Operation definition bagi I, saja operate your constructor. Check your research question. Macam you nak measure A. A tu kena ada operation definition. Intervention you kena ada. DV kena ada. Mediator kena ada. Moderator kena ada. Atau in qualitative, construct you kena ada. Mungkin you nak check the influence of, let's say, AI generated feedback on writing skill engagement. So you kena define apa benda tu AI generated writing feedback. Apa tu engagement? Apa tu writing skill? Something that you akan measure. Okay? Now, limitation. Tuan-tuan puan-puan, bila tulis limitation, jangan tulis something like that. Sample tak cukup. Tak boleh generalize. Ni kualitatif. Setting satu sahaja. Ini kurang, ini kurang. Saya akan tulis, so apakah anda dah foresee dan prepare di proposal? Limitation dia perlu something, bila kita buat proposal, dah foresee dah. And then you try to control, tapi tak boleh dapat. However, tak akan affect sangat you punya quality of research. Bila you cakap sample kurang sangat, saya kata kenapa tak tambah? Setting satu tak cukup. Kenapa tak mau buat multiple case study? Master observation 2 kali tak cukup. Kenapa tak observe 8 kali? Nampak tak? Dia kena something yang you foresee, you dah control tapi tak dapat control. Contoh, you buat kuazai kan? Satu kelas 40, satu kelas 35. Tak tally tapi cannot do anything. You nak buat intervention 10 kali. Tapi dengan sekolah, 7 kali je you boleh buat. 3 kali adalah ding dong dong holiday apa. Tak boleh. Lepas tu, mungkin you nak test 3 round. Atau you nak buat pre-post delay. Tapi suddenly delay tak boleh buat. Atau time you buat 1 jam, dia jadi 45. Something like that, tapi dia tak affect sangat your total quality. Then okay. Bukan limitation yang I rasa you
cuai ke, tak cukup hati-hati ke, not being cautious. Okay. So a credible background, macro to micro, macam tadi itulah macam top down. System very important. Policy very important. Kenapa? Nobody can defy that. Sebab dalam satu negara dia mesti go toward that direction. Meso, talk about institution. Okay, community program. Micro, baru talk to that person. Baru go to that maybe student. So we talk about the whole Malaysia. Lepas tu, we talk about school sahaja, primary school. Janganlah masuk SJKC apa. The entire primary school. Lepas tu, micro, student, practice. So you zoom gitu. Nampak tak? So your final background should name problem, population setting. Baru kita nampak, oh rupanya because this background dan problem statement ada matching. Okay? So banyak orang tak tahu nak tulis apa, dia macam sell a good story. If story tu tak make sense, tak interesting, tak engage, kita I will use the word detach. Macam Lego, semua pieces ada tapi tak boleh cantum. Okay? Now, name, concept and variable before describing their relationship. Kualitatif kan, banyak orang ada idea, we call it concept. Lepas tu, what is examine, what is measure, okay? Lepas tu, observable trace, proposed link. Sebab bila, when we read kan, nak tengok adakah benda ni theoretical. Tapi bukan from theory sahaja, you ada your own perception and interpretation to link into your study. You baca dah past study, you baca dah literature, you baca dah theoretical framework, so you describe blah 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 blah. Tapi, I tak nampak macam mana you link to your study. That is very important. Okay, you kena tell me you dah baca all of this. Therefore, in this study you nak buat apa? Therefore, in this study you nak compare apa? Therefore, benda ni will link dengan ni and then you want to investigate apa? Okay? Problem statement. Now, problem statement I tulis dah. Condition. Research gap, literature review. Banyak orang tak faham ni. Okay? What is problem statement? Observable, meaning to say practical dalam you punya classroom. Something you boleh solve. But then research gap, ladies and gentlemen, 7 saja research gap. Methodology gap, population gap, knowledge gap, theory gap, 7 je. Tapi problem statement can be a lot. Gap tu, dok pusing, 7 je gap. So you punya problem statement kadang-kadang population maksudnya orang you target you, student tak pandai ke, cikgu tak pandai ke, admin tak pandai ke, oleh itu du lemah. Tapi research gap bukan. Okay, you kena avoid apa? A field study have examined. No, you examine. Faham tak problem statement? You dah examine dalam fenomena tu ada wujud soalan ni. A field study examine tu literature review, not problem statement. So problem statement lead to your purpose and research question. Therefore dia kena tally. Tapi research gap akan pergi theoretical and empirical rational. So you cakap orang buat kuali, you fill in with Panti, orang buat UK, you buat Malaysia, orang guna A, you guna B, orang guna moderator ni, you tukar mediator ni. Itu research gap. Bukan problem statement. Okay, so banyak orang akan keliru sikit ni. Bila I baca, I pun akan this part lah paling banyak. Okay. Okay, ni tak payah. Ni semua orang pandai dah kan? Okay. Then when we talk about value, significant, okay, significant basically orang. Nampak tak? Stakeholders, policy makers. Operational definition, key concept. Janganlah student you pun nak define dia. Janganlah sekolah you pun nak define dia. That part on setting, methodology, participant. Define you variable concept tu je. Okay. Now, pergi chapter 2. Orang akan kata, okay, chapter 2 nak tulis apa Oh, tiba study lah, literature review theory. But actually, macam mana you nak tulis? Even from the heading pun you boleh join the story.
Biasanya I lead my student, bila tuan-tuan puan-puan tulis chapter 2, tengok balik research background. Boleh ambil balik dari research background tapi expensive sikit. Detail sikit. Banyak sikit. Boleh? Okay? Untuk teori, boleh ada satu yang main, tapi sekarang mungkin ada orang ada learning theory, technology theory, writing theory contoh. Boleh? Tapi dia tak semestinya teori tau. Dia literature. So dia boleh satu learning theory, satu technology theory, writing approach tak tentunya teori. Atau framework. Bukan semua benda kena teori. Sebab dalam satu teori, dia ada banyak construct. Boleh ke, mampu ke nak link semua construct cantik? Sebab I pernah submit satu paper. Kejap je editor call I. Colin, apa benda satu paper you ada 4 teori ni ya? Tak cukup kuat. Bila nak discuss, tak boleh in-depth. Selected, connected construct. Selected. Jangan hentam semua. A, B, C, D, E, F, G. Yang paling I ingat itulah. Macam buat DDR ke, buat design. Letak ID model lah, Azure model lah. Apa model lagi Shidet model, dindong. Tapi tak guna pun, guna ID je. Dan buat pernah goreng sama. Oh okey doktor, sebab I nak bagi tahu. Boleh, tapi mungkin dalam satu section. As a whole je. And then you cakap kenapa guna ID. And then explain more about ID. Jangan tulis banyak padahal you tak guna pun. So, yang tu bukan thesis, yang tu textbook. Lain cerita. Okay? Now, banyak orang duk pening dengan theoretical and conceptual framework. Okay, yang pening tu raise up your hand sikit. Ada tak icon raise up your hand? Nak tengok. Oh, dindong-dindong tu banyak lah kan? Okay. If semua pandai tak macam Kak dah, I nak tanya you je. The first I tanya Yati. Okay. Untuk theoretical framework, basically kita link theory you dan construct you untuk explain connection. Role-nya untuk explain how and why satu mechanism proses mini operate. Maksudnya macam mana teori 1 boleh pergi research question 1, campur dengan teori 2 and then dia punya construct boleh help with your analytical framework. Tu je. So dalam teori you guna theoretical framework kan? Nampak teori dan construct under each theory. Macam social constructivism, dia ada ZPD dan. And then macam mana you nak link? Okay? Lepas tu dia kena from theory atau coherent literature approach ke framework ke, nampak tak? Tapi conceptual framework dia gitu. You punya concept and variable. Langsung tak payah theory. Bagi saya dia macam flow chart tau. Bila I tengok, I tahu okay, first of all, ini you nak guna ni untuk check ini. Next you nak check ini. Dia macam flow chart sikit. But theoretical framework, I cuma tengok, oh sekarang you ada teori ni. Dalam teori ni, you ada construct ni. Then, oh ini akan affect you punya IV. Lepas tu, bila you nak check DV, you ada guna teori ni untuk sokong you for as coding framework. Tu je. Dalam theoretical framework, teori dan construct sahaja. But conceptual framework, seolah-olahnya I tengok you punya conceptual framework, I boleh teka apa research question you. For qualitative, ada framework ke? Yes. Kualitatif ada framework juga. Tapi, kualitatif dia case study kan contohnya. You boleh satu bulat, you nak tengok apa? Mungkin you nak observe, okay let's say, dia buat satu AI human collaboration. Then you nak check practice, you draw lah satu practice. Then you nak check experience, you draw lah satu experience. Then you nak check benefit challenges, you draw lah satu. Let me show you satu framework saya buat bila saya publish di SSCI. Sangat simple je. Simple until you all tak akan percaya, oh ni boleh publish Kejap Very simple. Sebab bila nampak framework tu kan, I pun buat simple je. Tapi dapat SSCI. Sebab bila kita buat artikel,
Mereka bukan nak complicated. Kena ingat, complex, yes. But not complicated. Sampai you tak boleh nak defense yourself and orang baca pun dia tak tahu apa you nak buat. Itu susah. Okay. So nampak tak? Simple je. Dong, dong, dong. Maksudnya apa? Maksudnya, I guna teori ni, I nak tengok individual, social, institutional. Lepas tu, based on this theory, I nak check apa? I nak check Scopus AI, use and intention, and then to answer long-term integration academic practice. Tetapi tiga-tiga ini, dia related to my research question. Kenapa? Nampak tak? Sebab RQ1 cakap apa? Individual perception, domain, explore how intent construct to intention actually. Ada tak keyword? Individual perception. Ada? Individual. Okay. Intention actual use. Ada? Intention actual use. Correspondent RQ2. Social cognitive, adoption cognitive. Ada tak? Social. Ada? Ada tak adoption cognitive? Ada? Long-term integration. Institutional domain, investigate how blah blah blah. Ada? Institutional. Simple je conceptual framework untuk kuali. Simple kan? So we know, oh because of this, that. Very simple. Tapi mungkin thesis tu, because you have more research question and more domain kan, you kena faham tuan-tuan dan puan-puan, bila reader baca, I faham, you can explain. So my strategy, bila student I buat all this framework kan, I cakap, you buat, and then you bagi you punya kawan baca. Let your kawan guess. Dia akan tanya, Yati nak check ni, begini betul. Yes, betul. Ni begini betul. Kurang lah. There's something wrong with your framework. Kena ada cross-checking. If orang lain based on your framework boleh bagi tahu cerita, boleh guess your research question, boleh guess you nak buat apa, boleh guess you punya direction, then your framework is correct. Otherwise, something wrong somewhere. Jangan buat complicated sampai you sendiri pun cannot handle. Sebab by the end, you yang kena defense. You yang kena jawab. Boleh Okay. Now, please change the way you write. Jangan bagi tahu I, A buat apa, B buat apa, C buat apa. Biasa kan? Zaman kita buat. No, tukar. Carilah recurring construct. Carilah pattern. Carilah trend. Carilah direction. Carilah convergent is similarity. Apa yang sama? Apa yang beza after you dah baca 20 artikel? Apa yang ada, apa yang tak ada as a trend. Then you interpret, apa maksud pattern ni untuk you? And then baru you pergi, oleh itu saya nak buat something like that. Sebelum I belajar buat SSCI, I letak my research question dekat introduction. Okay, siapa letak research question dekat introduction? Raise up your hand. Ada tak? Ada tak? Siapa letak research question di introduction? I mean, let's say dalam tulis artikel lah. Ada tak? Okay. Saya pun selalu. To style Malaysia. No problem. Tak salah. But, bila saya belajar SSCI, mereka kata gitu. Terlalu awal letak research question di introduction. Introduction boleh letak apa? General purpose. Sebab, bila kita baca literature, dapat problem statement, dapat research gap, dapat cari teori, dapat cakap dia elok, dia tak elok. Oleh itu, saya nak jawab research question ni. Nampak tak flow dia lain? Baru you punya research question theoretical driven. Baru you punya research question literature supported. So kita tengok balik this article. Saya kena hentam from the comments tu sebab dia kata saya punya literature sangat deskriptif.
You nampak tak? I tak cakap A buat apa, B buat apa, C buat apa. So I just put here. So, I cakap research on AI buat apa, early study buat apa. Nampak tak? Early study. So, recent buat apa? So, across this study, I jumpa apa pattern. Macam buat thematic analysis sikit. Okay, first, actually sebenarnya gitu. Next, sebenarnya gitu. Third, sebenarnya gitu. Oleh itu, despite of this study, I nak fokus apa? So study masih, ni macam sikit conclusion. So pas study masih check ni tau. Okay, dia bagi benefit apa-apa, cuma tak cukup apa. Oleh itu, dia bagi a good conceptual tapi tak ada pun pasal constraint of institution. Therefore, this is the first major gap. And then the same thing, dok goreng. Then adalah, oleh itu, because of this gap, that gap, itu kurang, itu tak cukup. Then baru I nak check my research question. Nampak tak? Ini bila I belajar SSCI, baru dia kata, Colin, paling sangat awal lah introduction. Macam tak cukup kuat untuk sokong kenapa you ada keperluan nak check. Apa gap you untuk sokong you nak check research question. Then put here. Then ada theoretical framework. Okay, this is just satu option. Jangan bagi tahu you punya passion. Dr. you salah, Dr. Colin cakap gitu. No, this is just one way yang sekarang banyak SSCI use the style. Sebab kita boleh sokong keperluan research question based on literature gap, based on past study, baru kuat. Nampak tak? Okay? Now, tadi kita talk about macam mana kita nak cari gap. Boleh buat a matrix. I think you all familiar dengan systematic literature review kan? Lepas tu ada satu matrix kan? Something like that lah. Okay? Then you tulis untuk you cari apa ke gap you boleh tarik. But actually AI can help you to do that. No problem. You upload, tulis, suruh AI cari je gap. Ingatlah kita ada 7 gap sahaja. Ada volunteer ke nak cakap 7 gap tu apa? Yati, nak check Yati punya knowledge sikit. Yati, apa 7 gap? Tak buka TC lama dah ni. Okay, kita ada evidence. Lokasi knowledge gap. Practical knowledge conflict. Maksudnya, teori dan sebenar tu tak ngam. Metodologi, kuanti-kuali. Empirical, kurang apa. Theoretical, dia guna teori A, you guna teori B. Population, dia duk Kazakhstan, you duk Malaysia. 7 je, jangan banyak. So based on that, tarik. Tapi janganlah cakap you dapat 7 gap. I rasa that is like overstated. 3-4 gap cuma cantik. Kena tulis semua lah. Dalam gap tu kan banyak kita dapat kan. I rasa tak mungkin 7 gap semua you nak fill. Sikit je lah kan. 1-2 je kan. 1-2 tak boleh, kurang. 1-2 for master boleh. PhD 3-4. And then from your past study. Lepas tu basically orang tanya, past study nak baca berapa? Nak letak 50 tu macam over lah. So 20 above 40. Master 3-4 no problem. 1-2 I rasa terlalu kurang. 3-4, 5 pun okay. Tapi 7 is like, sebab ada sesetengah gap, susah kita nak identify. Okay, evidence gap okay lah, mungkin evidence gap boleh, knowledge gap boleh, tapi practical knowledge conflict tu tak tentu. Because certain gap tak tentu. Tapi kan, let me share with you very interesting statement. Satu hari student tu datang. Katanya dia, kenapa you nak buat kuanti? Ya? Dia cakap apa tak? Semua pas tadi kuali. Metodologi gap pula kan? Kita jawab apa tak? Adakah anda pernah berfikir
Kenapa PAS tadi semua kuali? Adakah kemungkinan memang this kind of study, this topic tak ngam dengan kuanti? Dia pun, lepas tu macam mana? Dia cakap, tukar je lah. If tak mau tukar, then tengok reader cakap apa. Sebab ada sesetengah research, especially macam language, kita nak tengok dia punya perubahan, kita nak tengok dia punya ayat, etc. kan? Nak kuanti macam mana? Nak kuanti, I mean like questionnaire. 1, 2, 3, 4, 5, tik, 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 tik je. Nak tik macam mana? Macam mana 1, 2, 3, 4, 5 you boleh tengok language tukar macam mana? Contoh. Okay, so jangan suka hati tulis, sebab dia buat semua kuali so anak kuanti. Dia buat semua kuanti anak kuali. I think kuanti tu kuali mungkin, tapi semua kuali tak ada satu kuanti. Mesti something wrong. Boleh Okay, methodology. So, methodology basically saya akan tulis, methodology jangan tulis macam textbook. Tulis macam user manual. Sebab metodologi adalah untuk pembaca lain replicate your study. Untuk pembaca lain reproduce you punya step untuk konteks lain. Janganlah mengajar dia apa tu mixed method, apa tu pragmatism, apa tu triangulation. Teori tak ada orang nak tahu. Bolehlah you tulis satu paragraf ke definition sikit-sikit. And then nak tengok you punya practical, nak tengok you punya step. That's why I kata visualization. I kata flow chart. I kata tabulate. So basically we start from paradigm. Then pergi approach, pergi design, and so on. Okay. Now, semua orang kena ingat, I think sampai sekarang banyak orang tak pandai paradigm, tak pandai approach, and then design duk pening je. And then please, jangan suruh AI bagi you namanya pelik. I pernah baca quantitative sequential quasi experimental design. Apa benda? Mazhab mana? This kind of terminology, tuan-tuan puan-puan, sila double check dengan Creswell ke dengan apa-apa references daripada buku. If ada wujud terminologi gitu, confirm sah AI. Confirm sah kita sudah ada bad impression dengan you. Student tak baca ke? Okay? Research approach bagi I 3 je. Quanti, quali, mix, habis cerita. Research design banyak. Untuk quanti you ada descriptive, you ada quasi experimental, you ada correlational kan. Untuk qualitative you ada case study, you ada narrative, you ada grounded theory, you ada phenomenology. Mixed method you ada sequential explore, sequential explain, embedder, bla 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 bla. Itu je ada. Jangan create a new term to teach me. Something wrong there. Please. Ampun, mohon, jangan. That part is a huge mistake. Okay? Now, population sampling, sample size. Ni sila buat satu table. Even tadi paradigm, approach and design pun you boleh buat dalam table. Kenapa sesuainya research question anda dengan approach tu, sebab I kuali kuanti atau I kuanti kuali. Therefore, sesuai lah. Okay. So, you punya sampling technique, you tulis lah research question 1, 2, 3, 4, apa teknik you, apa sample you, then you just explain the table sahaja. You can write lah, okay, purpose sampling is apa. Tapi janganlah satu page tu so theoretical. Sini kita nak practical. Okay?
Bila ada table, senang untuk reader nak baca. Okay? Sebab PhD ni, dia kena sampai level communication. You kena pandai untuk design your material so that you communicate your thought. That is higher order thinking skill lah. Bagi I synthesize kan. So janganlah you duk tulis descriptive and then orang nak baca pun susah. You just think of yourself. You jadi reader, you suka ke baca perkataan so banyak. And then macam ngam tak ngam lagi. But with table, very clear. Okay. Transparency kena ada. Buat kuali, buat kuanti ni tak boleh lari. Tak boleh lari. So, you kena ada preview work. Permission tu maksudnya ethics, human ethics lah. Protocol refinement. Walaupun dalam kualitatif kan, orang rasa tak perlu buat aspect validation sebenarnya tak betul. So, kuanti ke kuali ke, you pun kena design your instrument, expert validation your instrument, pilot test your instrument, edit. Bukanlah suruh edit item, mungkin language ke, masa ke, practice dia macam mana. Lepas tu baru pergi recruitment, collection. Dia kena transparent sampai bila orang tanya you can jawab. Okay. Now, make instrument and collection procedure auditable. Kita boleh check. Macam mana nak buat auditable? Letaklah satu table. Letaklah satu flow chart. I suka letak table, research question 1, 2, 3, 4, instrument apa. Then explain. Research question apa, instrument apa, data collection macam mana. Then explain. Nampak tak? Sebab you kena link setiap item dengan your research question. Then you kena kata, you ada adapt ke, bilingual ke, ataupun ambil dari mana ke, check dengan siapa ke, pilot macam mana ke, berapa expert ke, expert background macam mana ke, tukar apa ke, remain apa ke, okay? Bila buat ke, buat online ke, buat face to face ke, buat di mana ke, berapa lama you nak tu ke, dindong-dindong. Ni semua kena tulis. Okay? Now, ni I suka. Map your question to data analysis. Okay, research question 1 you apa? You guna apa? Evidence you letak apa? You analysis guna apa? Banyak orang sekarang kurang skill untuk buat table. Sila start today. Sebab without a satu table, belajar sendiri pun pening. Bila you nak consult dengan supervisor ke, nak defense dengan reader ke, you duk flip. Nak flip sampai mana? But with table, clear. Orang nak tanya soalan pun senang. Please, that part very much important. Now, untuk kuantitatif, dia ada reliability dan validity. Biasanya quality, validity, trustworthiness. Tak ada reliability. So orang yang buat kuanti, reliability tu you kena jalan sikit pilot test, Cronbach alpha, internal consistency, temporal stability, AKMO, BMO, EFA, CFA, dindong. Untuk validity, biasa I jaga 4. Face validity, construct validity, language validity, construct content validity. Then you nak guna CVI ke, content validity index, atau you nak guna fuzzy Delphi ke, you nak guna Delphi saja ke, atau you nak guna simple iterator reliability ke, janji ada. Okay? Next. Nah, kualitatif dia lain sikit. Dia talk about Lincoln Guber punya transparency. Ada congruent tak? Ngam dengan alignment of paradigm, sampling, data, boleh reflect your position tak? We talk about this as researcher positionality. You direct interfere ke, we call it participant ke, non-participant ke, ada bias ke, ada relationship conflict ke,
transparency, you ada audit trail ke, ada record ke, ada coding ke, ada simpan data ke, ada account ke, macam mana ke, contextual evidence, ada cukup untuk triangulation tak? Jangan qualitative satu data, interview full stop, confirm reject. Directly on the spot reject. Kenapa? Kualitatif sangat pantang dengan satu data tak cukup kuat, macam shock sendiri sahaja. Macam mana you nak konkretkan apa yang participant claim tu adalah acceptable. So tuan-tuan puan-puan perlukan beberapa data untuk triangulation tunjukkan satu direction. So rich data, at least 2. Semi-structured interview tambah dengan lesson plan. Even dalam satu paper I kan, accept, SSCI, cuma nak amend sikit je. Baru je dapat good news. At least data sakit hati kan. So, dia reader komen satu, I tak tahu I nak cakap apa tau. I interview lecturers, semi-structured interview, satu, tambah satu reflection report. Tahu tak? Reviewer cakap apa? Dia rasa ni tak boleh jadi triangulation kerana lecturer yang interview dia yang cakap, lecturer yang tulis. So apa pun from lecturer. Dia rasa nak triangulation tu mungkin from admin ke, from student ke, from HR, from another side yang bukan from lecturer itu. Nampak tak? So if something like that, kita tak boleh cakap triangulation tapi just as support data. Tak sampai triangulation. Therefore, mungkin you perlu apa? Interview from her kan? Lesson plan from her kan? Mungkin tambahlah interview admin, interview student, tambahlah observation from you. Nampak tak? So you ada different party cakap cikgu tu baik, you observe dia memang baik, admin cakap dia baik, baru baik. Tapi different school of thought lah. Bila I bincang dengan anda kawan, dia rasa okay je, no problem. Sebab kita nak tengok bila interview dan dia balik reflect tu tally tak dia punya cognition. Okay, so tergantunglah kepada reader. Tapi tuan-tuan puan-puan kena faham benda ni kenapa boleh betul, kenapa boleh salah. So bila when we get people, we can explain. Oh, nak tanya soalan ke? Ya, doktor. Boleh tanya ke doktor? Boleh? Okey, doktor. Kalau kajian saya fully kuali, saya nak tanya pendapat doktor lah berkaitan triangulation tadi kan. In case kalau saya buat sekolah menengah dan rendah, adakah ia boleh dikira triangulasi? Cikgu buat case study ke? Case study. Cikgu buat case study ke? Interview siapa? Interview guru cemerlang pendidikan khas. Okay, saya nak tanya dulu Cikgu punya unit of case tu apa? Sebab tadi cikgu kata primary school and secondary school. Adakah sekolah jadi unit of case atau guru cemerlang tu jadi unit of case? Guru cemerlang. So orang lah. Okay. So tak juga, saya sebenarnya saya nak tengok data dulu macam mana kan. Jadi data tu mungkin saya akan beberapa sekolah lah macam tu. Cuma saya tak pasti sekolah rendah banyak mana, menengah banyak mana macam tu. Sebab bagi saya dia ada khawatir sikit tau cikgu. Sebab ada kemungkinan perbezaan sekolah tu jadi satu faktor tak? So dia nanti cikgu punya data dia macam comparison. Dia bukan jadi satu case gitu. Faham. Unless macam university okay, saya cek UKM, UPM, walaupun they all different U, tapi research U, label dia research U. I masih boleh control sikit. And then atau I tengok okay, sekolah menengah. Sekolah menengah je walaupun ni Kedah ke ni apa, tapi bila I label sekolah rendah. Tapi cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, dia sudah ada different unit.
Oh, kena memang kena khusus lah. Kalau menengah, rendah macam tu. Bila dengan sekolah rendah dan sekolah menengah, kriteria untuk rate guru cemerlang pun lain kan? Betul. Sertifikat juga macam tu. Macam mana cikgu nak buat tu? Okey, baik. Saya akan pilih sekolah rendah lah kalau macam tu. Lepas tu kan doktor, satu lagi nak tanya. Kalau pendidikan khas ni dia ada pendengaran, penglihatan, pembelajaran kan? Okey, in case lah saya ambil contohnya seorang GC penglihatan, 2 orang guru cemerlang pembelajaran, lepas tu 2 orang bidang pendengaran, semuanya sekolah rendah lah. Benda tu saya boleh triangulate doktor? Tak boleh. Tak boleh? Sekarang you ada 3 orang different ke atau di domain? Jenis masalah pendidikan khas tu. Kena contoh 5 orang lah saya ambil sampel. Cikgu, triangulation tu dia gitu tau. I tak kisah you pendengaran apa-apa kan. Tapi triangulation tu untuk jawab you punya research question. Unless lah pendengaran satu research question, pembelajaran satu research question, penglihatan satu research question. Then each research question you kena ada 2-3 jenis data. Oh, mungkinnya saya kena khususkan jugalah pembelajaran sahaja macam tu. Triangulation tu based on you punya research question. Sebab sekarang I tak nampak you punya research question. Tapi I rasa mungkin you satu research question untuk penglihatan, betul? Tak ada, saya tak khususkan macam tu. Saya punya research question tu umum lah. So penglihatan, tapi apakah data cikgu guna? Instrumen? Temu bual, pemerhatian. Lepas tu analisis dokumen pun saya guna juga. Kayaknya 3 tu memang dah triangulasi dah kan, triangulate dah kan. Okey. Kalau saya nak tengok semua juga, maksudnya di pendidikan khas pendengaran, pendidikan khas penglihatan, pembelajaran tak boleh lah doktor Sebab sekarang kita macam cakap-cakap kan, I rasa macam 3 part tu dia macam 3 domain lain tau. Domain lain, okey, faham. Multiple case study. So kita nak tengok temu bual, lesson plan dan observation on penglihatan, pendengaran, pengajaran tu dia ada persamaan. Dia banyak. Perbezaan ke? Sebab bagi I macam 3 benda ni, unless you cakap 3 research question, okay. Dia boleh jadi multiple case study. Faham. Okey, faham doktor. Okey, faham. Apa ke PhD? PhD doktor. I suggest buat multiple case study. Multiple case study. Okey. Cikgu boleh nampak apakah persamaan ketiga-tiga guru cemerlang dan apakah perbezaan. Yang I suka tu perbezaan. So from perbezaan, cikgu boleh propose satu guideline. So start daripada kali ini, in future teachers bila nak jadi guru cemerlang untuk pendidikan khas, bolehlah rujuk kepada guideline saya. Barulah cikgu punya novelty ada. Sebab you ada perbezaan. Nampak tak? Kayaknya kalau saya nak buat untuk 3 jenis masalah pendidikan khas ni, boleh, cuma saya kena tukar kepada kaedah multiple case study. Macam tu? I cadang je. Yelah, cadangan doktor. Okey, saya boleh fikir-fikirkan lah. Okey. Terima kasih doktor. Walaupun multiple case study kan, dokumen instrumennya tetap sama. Betul. Okay, no problem. Terima kasih doktor. Doktor, untuk case study, dia kalau instrumennya sama, means kita kena ada keyword lah untuk yang untuk yang sebab dia multiple, mungkin 3 serentak kan. So kita kena ada keyword lah untuk setiap satu tu apa yang kita nak tengok kan. Dia based on you punya research question. Yelah, maksudnya mesti menjawab balik RQ. Cuma sebab dia bila dah gabung 3 tu, so so nanti nak kena buat triangulation, means setiap satu items tu mesti ada dalam setiap yang kita nak cari, from the documents ke observation ke or lesson plan ke macam tu. Okay, I know what you mean. Okay. Cara saya, you mesti ada satu data main. Dia bukan 3 data main tau.
Macam cikgu, okay cikgu Saria, mungkin you rasa research question 1 interview tu data main. So you buat thematic analysis interview dulu, baru you pergi check observation dan lesson plan ada apa yang sama boleh sokong tak? And then mungkin research question number 2, lesson plan you as a main. So you annotate lesson plan dulu, baru tengok data interview dan observation ada benda yang yang sama boleh sokong tak? Let me show you. Macam saya buat kan. Saya punya main is interview. Okay. So, I interview dulu. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Tapi triangulation, I ada figure. Tu je. Tapi figure tu bukan my main data. Figure tu is my supporting data for triangulation. So, cikgu kena pilih apa main data. Sebab actually kan benda tu, bila cikgu sedang plan, cikgu dah tahu dah. Oh, you nak interview goreng banyak sikit ke atau benda ni lesson plan boleh tengok banyak sikit tapi interview you cari quotation sokong balik. Itu je. Dia tak boleh tiga jadi main data, nanti you pening. Okay, betul-betul doktor. Itu yang saya tengah fikir tadi. Thank you doktor bagi pencerahan. No problem. Doctor, could you tell me a little bit of narrative research? Okay, boleh. I jarang buat narrative research, but when I work with Thailand, a friend, dia buat narrative research kan, I sangat pening. Sebab narrative research, macam you need to interview orang tu, tell the whole story, you report the entire story. You kena tulis the entire story and then you interpret that story. To narrative research. Jarang orang buat lah. And then jangan interview 10 sebab hari tu I was so engrossed kan. I cakap, Henry, let's do narrative research, nak try benda baru. Kononnya rupanya I yang bodoh. I nak buat 10. Dia cakap, Harry Colin, how can you put narrative research into 10 participant dalam 8,000 perkataan? I cakap, kenapa tak boleh? Bukan ke kita kok gitu? No, Colin, you need to report everything, the whole story. Oh, gitu My SV has requested for 10 respondent. Untuk narrative research ke? Mungkin, I dare not to say, mungkin do you want to consider like case study ke? Mungkin interpretative, qualitative study ke? Atau phenomenology ke? Sebab narrative research you need to step all the, storyline. Saya ambil data dari temu bodoh support program report. Kan boleh? No problem? At least lah 2. Meaning to say cikgu goreng-goreng tema and then keluar quotation and then direct screenshot program report. Zak, okay, this, something like that. Boleh? Tapi if better, mungkin cikgu boleh, okay, even temu buah dan temu buah pun boleh buat triangulation. Mungkin cikgu-cikgu temu buah cikgu lah kan. And then temu buah officer PPD, temu buah guru besar. 3 orang lain kan? Boleh. Boleh buat triangulation. Middle leadership, faham. So mungkin temu buah dengan mereka, you can temu buah another person walaupun the same sama. So mungkin A cakap something like that, another person cakap something similar, so that 2 temu buah boleh triangulate each other plus program report. Tapi if boleh, Cikgu Zulkifli boleh tambah 1 data lah jadi 3. Sebab dengan cikgu-cikgu kena faham qualitative case tadi, we want as much as possible the data. Oh, kejap Dengan case tadi ada jenis ada jenis case tadi. Tu pun I kenal from the comment. Dengan case tadi ada explanatory case study and ada exploratory case study. Siapa tahu? Okay lah, siapa tak tahu, raise up your hand. If tak tahu, tengok banyak tak? More than 10 baru lah I nak goreng. Macam Millionaire punya sound, ding 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 ding. Okay. Okay, so nak kongsi ni. Sebab suddenly I thought of that.
Okay, then my supervisor asked me to do a guideline for the using AI e-matriculation college for my dissertation. Boleh? Ada novelty? Okay. Sekarang ni, one day, okay, actually this is in this in this paper lah. Semua orang nak buat kualitatif, silalah pergi baca. Okay, you all can refer to this Asian Pacific Educational Researchers Corpus AI among novice lecturers. I guna 5 orang je. This is SSAI Q1 journal. So I jawab kualitatif. Okay, kita cakap apa tu qualitative case study, apa tu quantitative case study. Untuk quantitative case study, dia macam quasi experimental, cuma cikgu-cikgu explain guna qualitative case study punya style. Maksudnya AI memang affect cikgu. So you nak interview, observe, document analysis, blah blah blah. That is explanatory. You nak explain kenapa AI boleh affect cikgu positively dengan guna qualitative punya instrument. Exploratory, you nak cari tema je. Benda baru, kononnya benda baru, you nak pergi observe, tengok-tengok apa construct nak wujud ni. From there, you mungkin nak keluar questionnaire. That is exploratory. Robert Yin ada tulis. So, cikgu-cikgu boleh tengok di sini ada tulis, metodologi saya guna explanatory multiple case study. Sebab I nak check macam mana Scopus AI affect, meaning support lah. Ni Robert Yin memang ada tulis, memang ada explanatory and exploratory. Cuma bila kita buat explanatory, you punya research question akan lain sikit. It's like a little bit how gitu. Dia bukan what. What tu more on exploratory. But bila you nak explanatory, dia ada how. Okay? Okay, orang okay nak tanya soalan. Okay. Siapa nak tanya? Me, doctor. Nak share my paper. Kejap. I share dekat chatbot boleh tak? Sila I thank you. Doctor, can I Okay. ask about Yes, case please. study, right? So originally I thought doing the case study. So my topic is I'm looking at exploring instructional leadership in translating teacher professional development into practice. Meaning I'm looking at kenapa how teacher professional development, that means CPD, right, that we are carrying out, and how instructional leadership can help teachers translate it into results in classrooms. So my supervisor says that he gave me the narrative research instead rather than case study, because he said case study mesti ada satu pattern. There must be something there for me to call it a case study. So that's why he pushed me to he called it a narrative research. I think your CPD is your case lah. CPD is my case, but but why is it that he asked me to do it in the form of narrative research, and you know he said the latest kalau 9 orang memang tak cukup for quali, so he has asked for it seems so he has asked for 10. Actually, I thought of asking for lesser than 9, you know, but it got increased to between 10 to 12. Okay. I dare not say orang salah ke orang betul, but let me share with you my experience and my mazhab, and then you decide. All right, thank you. So, for me, qualitative study goes to saturation. How to decide saturation? Minimum, I start with 3. Maksud 3 starting point. So 1 confirmed cannot, 2 cannot. Maybe 3 repeated 1, 2 patterns, but I cannot confirm yet. So I go to number 4, number 5. If 4 also the same, 5 also the same, so 5 saturation. That's my experience. Because if you interview a lot of people, you have comprehensive data,
but later you have lack of focus. So it will be very difficult untuk you nak draw like, you know, unless your participant cakap punya data semua is like the same, then okay lah. Because when I read Masayoshi Sato paper, they did one paper on teaching problems. Cikgu-cikgu, you tahu tak apa Masayoshi cakap? Paper tu tak boleh dipublish langsung. Sebab bila mereka interview, I don't remember, more than 10 lah, 30, 50 something. Serabut. Cannot nak compress into satu paper. At all, tak boleh. Cannot. And then untuk your case, Miss Wee, in your case tadi, I think CPD is your case, but your unit case could be your teachers. Nampak tak? I'm trying to find narrative research for you sebab I'm not very good in that, but I have a friend writing that, and when I see, can you give me some time? Let me goreng here and there. Slide saya akan share nanti. Sebab dia ada buat satu narrative research. I ever saw that, and then I decided I tak boleh lah. Doktor, sorry. No, sorry. Why? What? Effendi, so follow your mazhab. On minimum only 2 is enough ke? Jika sudah saturate. I tak berani cakap tu, biasa I start dengan 3. 3 Alright. Okay. Cikgu, you kena tengok situasi. Macam jika cikgu punya kelas 30, 10% 3 kan? Yeah. Tapi if cikgu nak more, tapi jangan more than half. Sebab okay, bila kita buat research, cikgu kena fikir 2 benda lagi. Manageability and feasibility. If cikgu rasa you interview 9, you boleh handle, go ahead. Tapi if cikgu think 30 is alone impossible, tak payah buat unless you have a team. Macam paper yang tadi I share, 5 je. Yang recently I buat sebab I ada team in Australia, kita interview 9 9 pun I sangat pening. Faham. Ya, biasa I start dengan 3 untuk paper. Untuk thesis, mixed method, 5 and above. I akan tulis and above. Sebab saya tak boleh cakap 5 tu cukup. Mungkin you rasa 6 atau 5 tu you rasa cantik dah. Right? Then we stop there. No problem. If tak cukup, baru you add 1. Because cikgu-cikgu kena faham research ni is like testing. And then dengan kualitatif, we never know kita boleh stop mana. But basically, I will 3 minimum atau 5 and above. Biasalah, I tak pernah guna 1, 2. I think this is a narrative kejap. I have to click no. Because I forgot which paper is narrative. Like I ever download one, 1 kali je. Itu pun like long time ago. I think that is SSCI punya paper kejap. Growing without the narrative. This is multiple case study. Oh, doctor, no worry. Can you leave me your email? Then I'll probably contact you Okay. through the email. Yeah, instead of making them wait. Thanks. Because I don't remember. Otherwise, you can actually read apa tu narrative research, but I don't suggest that lah. Yeah, I can find very little things about that actually. Yeah, sebab I dare not to say anything I tak pandai, but just tell you my experience tu je. Okay, thanks.
Okay, now ethical belongs in the design, not a paragraph. So basically this one, you know, benda yang kita guna je lah, informed consent, anonymous. I think this one no problem. Now, use visual only when they make logic. Tadi I katakan nak visualize, nak infografik. Janganlah semua benda infografik. Janganlah semua benda ada. Basically, metodologi banyak boleh. Chapter 2 dengan conceptual framework, theoretical framework, theory mesti dia ada some figure kan dengan theory. Boleh. Research background if ada, boleh. Otherwise, tu je. Semua metodologi je ada visualization. Okay? So before submit, you kena tengok tally ke tak. Problem, focus, literature, framework, metaphysics, ethic. Biasa saya akan goreng apa? Problem statement 1, research question, and then conceptual framework mungkin, then saya akan pergi chapter 3. If saya baca chapter 1, chapter 3, saya rasa saya dah faham dah. Suddenly saya baca cikgu punya chapter 2, rupanya I tak faham. Something wrong. Okay? Now, so a strong proposal bagi reader credible route from problem to contribution. Bukan from hidden to review. Okay? So these are the references I guna. Okay. Ada soalan ke? I know like tak akan sampai 11 like it's too late. Okay. Adakah triangulation membantu dalam kecukupan ketempuan data bagi satu tema untuk kajian kes yang ada 3 sampel? Bagaimana nak kenal pasti dapatan kita itu adalah dapatan sedia ada atau dapatan baharu yang menunjukkan penemuan baharu? Okay, I answer number 2 dulu. For number 2, cikgu boleh compare di discussion. Sebab discussion cikgu ada kata, cikgu dapat pass tadi kan? Nak buat literature review kan? So mesti you tahu apa yang you keluar tu ada tak persamaan dengan pass tadi? Ada tak benda yang unexpected in your findings? Adakah triangulation membantu dalam what is kecukupan dan ketemuan data? We don't talk about that. Cuma triangulation adalah satu strategi untuk cikgu layak declare that this finding is acceptable. Itu saja. Dia tak boleh cakap cukup tak cukup. If cikgu rasa cikgu sekarang risau 3 sampel tak cukup kan? So saya akan tanya, kenapa tak mau tambah lagi? Ada apa kekangan cikgu untuk rekrut the sampel? Alah cikgu kata, sampel tu satu Malaysia 3 je. Okay, no problem. Nak buat macam mana? 3 je. Triangulation, dia some you can understand as kukuhkan lah. Sebab kita tak mau macam shock sendiri. So dia ada, okay, observation pun kata gitu. And then interview pun kata gitu. Sebenarnya kan, cikgu from interview, you akan keluar tema. So bila you goreng tema, you cakap, okay, sebenarnya this description disokong atau boleh dijumpai daripada lesson plan, boleh dijumpai daripada report. Itu je. Dia bukan to say untuk kukuhkan tema, dia untuk kukuhkan your findings. I spent a lot of time looking for article for LR. LR is a literature review kan? How do I know if I have enough article already? Okay, my suggestion. Ladies and gentlemen, go to baca SSCI, Scopus cukup. I think 20 to 50 cukup. And then baca yang high citation. And then baca orang yang prolific and novice. Cukup lah. Memang tak akan cukup unless you read 100 to I think that's too much kan. I will say like macam I pun cannot say I know everything. But I ada LinkedIn and then I will say, oh hari ni kawan I publish apa, I pun tekan tengok. Tengok gitu je. Tapi at least you tahu, oh recently adalah this kind of topic. Betul tak? Okay, when you don't get the right article,
Maksudnya quality of the article and then cukup tak representative. Macam buat AI. Buat AI, saya akan cakap, you cite tak Lucas Conker, you cite tak Benjamin Moorhouse, you cite tak Jody, okay, in Malaysia mungkin you cite tak Hawati Hashim, you cite tak orang gitu. Sebab they are top 2 scientists in educational technology. And then, biasa if you baca SSCI, cantiklah WOS, Word of Science, atau Alice Scopus, Q1, Q2 journals, with high citation sama, mestilah legit. Okay, doktor, untuk bina protokol temu buah perlu rujuk RQ. Soalan saya, perlu atau tidak model senarai untuk, okay, you do not really need model, tapi dia mesti theoretical driven. Macam cikgu nak check apa benda, mungkin dia ada social constructivism. Macam tadi kan, I guna ITEM. Dia ada institutional, individual and then social. So from there, baru you develop. Sebab cikgu you kena ingat, nanti your discussion kena based on theory. So if your protocol doesn't build from theory, macam mana you nak discuss nanti? You akan lari tau. And then cara kedua, cikgu tengok pas tadi yang lebih kurang sama, tengok apa dia punya research question, protokol. Kejap, let me show you my paper tadi. Mana ni? Sebab I ada make it free access dengan protokol sekali. Okay, so my protocol is ITEM kan? Sebab I nak adapt with my research question. So you tengok my research question kat sini. Kat belakang rasa. Nampak tak? Preliminary. Part 1, perception and experience. Ni memang daripada theory. Perceive usefulness daripada theory, perceive ease of use daripada theory, job relevant daripada theory. Ni semua daripada construct theory. Faktor influence adoption. Ni daripada theory, ni daripada theory, ni daripada theory. You mesti ada theoretical construct. Faham? Okay? Doktor, saya nak tanya, sekiranya kajian tentang DDR multimeter model EDI nak mahu fokuskan pada kualitatif saja. Cikgu Nisa try not to, let me explain. Meaning to say sekarang you nak buat DDR, EDI, tapi you nak fokus kualitatif. Fazidah fee untuk design development kan? Betul tak? Okay. Cikgu kena faham. DDR and DDIE analyze, design, develop, implementation, evaluate. Bila datang evaluation, tak ada kuasa eksperimental, tak betul ya bagi I. Recently, ada orang banyak tak faham, dia buat qualitative EDI model. Tapi bila you interview, apa yang bagi you tu bukan outcomes tau Cikgu Nisa. Tu perceive je. Dia rasa, dia believe, bukan outcome sebenar. Dan macam mana boleh? If you nak interview untuk need analysis, okay lah. Tapi boleh tambah triangulation dengan benda lain atau tambah questionnaire, akan tambah score, cantik. Fazidah fee untuk you nak design di nodong, no problem. Development, sebab dengan expert, you nak temu buah, no problem. Doktor, Profesor, you rasa nak revise ke apa-apa? Okay, tapi you jot down. That is like content analysis sikit. Tapi mana boleh evaluation, you nak buat kuali. You nampak tak my concern? Unless you buat DDR type 1 is it? Sampai je keluar prototype. Dan mungkinlah you boleh sikit fazidah fee and quali, tapi you focus lah on your prototype. Maksudnya you ada heavy punya quali dekat development. Boleh? Tapi if ADDIE sampai evaluation, I recommend kena ada kuasa eksperimental. Kena ada mixed method. Quali just to sokong. Sebab cikgu you kena faham. Sequential explain atau sequential explore, apa nature dia?
Bila kita nak guna kuanti untuk cari outcomes yang sebenar. Betul tak? Tapi kita nak tahu macam mana outcomes ni dijadikan, kita tanpa kuali. Interview ke, non. And then kenapa you nak buat observation dulu? Sebab you tak faham fenomena ini, you tak dapat nak cari construct lagi. Dalam PAS tadi tak wujud lagi. So you pergi cari construct satu. Oh rupanya ni construct Then baru you keluar dengan questionnaire ke, baru you nak design something ke. Cikgu kena faham kegunaan kuali-kuanti, then you will know. Sebab sekarang orang nak senang kan, DDI lah apa-apa semua guna kuali, tapi bila kita baca, effects. Mana boleh? Tak boleh Okay. Anything else? Okay, last two questions. Then, Doktor, untuk kajian kuasa eksperimental tentang karangan evidence, karangan saja cukup atau perlu evidence saya? Okay, very good question. Cikgu Zain Dato', I kena tengok your research question and your title. Tapi I rasa takkanlah satu sebab basically even dengan kuasa eksperimental, pre-test, post-test. Betul. Cikgu PhD ke master Oh, okay, master. So mungkin pre-test, post-test cukup. Tapi you akan tambah descriptive statistic, inferential, sample, pair sample t-test, independent t-test, and then you tambah Mann-Whitney test, you tambah Wilcoxon. Then, karangan saja okay. No problem. Sebab you punya analisis dah cukup. Otherwise, if tak cukup, then you tambah lah. You interview, kenapa you tulis gitu? Atau you interview cikgu, you tahu tak? Sebab I tak tengok you punya research question, I cannot really decide. Doktor, bila kita nak discuss dapatan, adakah kita hanya boleh compare dengan PAS tadi yang kualitatif saja juga? Okay, very good. Thank you Cikgu Arwani. This is I think for everybody. Cikgu-cikgu, bila you all tulis discussion, sila discuss dengan references you all letak di literature review. Jangan tambah new study. You kena bincang berapa banyak cikgu dah solve problem statement yang cikgu cakap tadi di chapter 1. Cikgu kena bincang how far cikgu dah fill in the gap tadi di chapter 2. Cikgu kena bincang apakah cikgu punya contribution dengan teori yang cikgu kata di chapter 2. Dan baru dah cikgu kata, your result sama dengan PAS tadi, tak sama dengan PAS tadi. Actually, it doesn't matter kuali-kuanti tau. Mungkin kuali you ada this tema, sama lebih kurang dengan, contoh, positive enhancement of AI. Tapi dia buat kuanti kan, positive influence of AI, sama juga. You don't look at quanti quali, but you look at the conclusion. Okay? Boleh jelaskan flow macam perbincangan. For me, perbincangan, dulu I pun tak pandai. Okay, perbincangan cikgu buat gitu. Apa kepersamaan cikgu dengan PAS tadi? Apa yang tak sama dengan PAS tadi? Apa unexpected findings? Dan pergi teori. Dengan teori yang cikgu propose tu, challenge teori ke, agree teori ke, extend the teori ke, macam mana? And then unexpected findings, something like that. Again, you can refer to my paper. Let me buka sikit. Sorry lah, contoh paper I je. I am publishing more, so yang interested tu bolehlah pergi. Okay. So from here you akan tengok, you just follow my style. Now discussion. So dengan siap they all report apa?
And then you cakap apa? Therefore this suggest apa? Then I extend, nampak tak? I extend, you tambah literature contribution by macam mana. Then resonate berdasama kan? Tetapi mereka tak ada fokus. So you buat apa? Rather than allowing, this is sebab this artikel I tak boleh tulis banyak sangat. So if you are interested, let me tell, you boleh baca some good study, tapi not every paper of mine is good tau. Some yang dulu-dulu when I was very young, koyak sikit. You can start reading from 2020. 24 or 25 pun boleh. Especially yang sekarang yang baru-baru all this SSCI kan, kita dah tulis dah. Macam like this learning studies is also SSCI. So you boleh tengok, we say something like agree, disagree, challenge, add something, extend. Dia kena dengan teori. But basically kena cakap how far you dah solve your problem statement, how far you dah fill in the gap, how far you add on to the theory ke, extend the theory. Don't challenge the theory lah. Lepas tu apa kepersamaan dengan your references in your past study past study and then apa yang tak sama dengan past study you. You extend the past study ke, you add on ke apa ke. Nah, this is my discussion. Panjang kan? Okay, then you akan cakap, okay, I address nampak tak? I address critical gap. So, I respond to apa, I settle apa, lepas tu ni, okay, advantage dia apa, sama dengan apa, complicate the view macam mana. Itulah. Jangan tulis discussion, I agree dengan past study, sama dengan past study, then everything sama, buat pendapat. Betul tak? Doktor saya master dalam full research dan saya buat kualitatif. Persoalan saya boleh ke menggunakan deskriptif kajian dalam boleh. Banyak orang rasa actually case tadi tak boleh guna langsung kuanti. Sebenarnya boleh sikit. Tapi your kuanti bukan your main data, cuma your supporting data untuk sokongkan you punya kualitatif data. Boleh? Okay? Doctor, what's the best way to transcribe? Not necessary must NVivo, not really. NVivo boleh, Atlas T boleh, ChatGPT pun boleh. Even we have paper, macam mana guna ChatGPT, not my paper lah, ada orang punya paper, macam mana guna ChatGPT untuk buat coding step by step. Personal coaching, ada je. Okay? How can Dr. Bina idea untuk publish? Okay, ada. First of all, you have to love research. Macam soalan bodoh je kan. I have to love research. I personally kan, I ada satu perubahan. I tak tahu lah cikgu suka this habit or not. Ada ke cikgu baca? Dulu, I think Dr. Charanjit now my friend. Dulu dia kata, Colin, you must read. Alah, read apa benda, pening ada baca. But if you don't read, you langsung tak akan tahu apakah trend sekarang, apakah orang buat sekarang, apakah patut you buat sekarang, apakah boleh you buat sekarang. Nothing. I bukanlah suruh you read everything. You nampak title, you baca extract pun cukup. Mungkin ada, aku boleh buat ni. Then you buat lah. Research ni, research. Buat semula, bukan suruh you search. So research ni, orang buat benda yang okey, yang elok, you ikut je lah. Dia buat Auckland, you buat Malaysia. Dia buat D, dia buat B. Habis cerita. Tu je. Tapi cikgu kena start from baca. Actually bukan, just I pun serok like that je. Tapi I suka benda-benda pelik. And then cikgu kena open your community. You kena banyak cakap dengan benda orang lain. Pergi conference tengok apa benda pelik-pelik orang buat. Right?
Something like that. Biasanya research ni kan dia kena benda pelik-pelik. You know, your mind have to be very active. Tapi I like to jog lah. Bila I jog suddenly I rasa ada ilham kan. I stop immediately, I text my friend, hey, sekarang ni berapa nanti habis jogging kita Google Meet kejap. Sebab according to research, memang, you know, because we keep using our brain, cikgu-cikgu kena gerak-gerak sikit. Bila ada that, what is that? Hypomine, orphamine, don't know what is that, dopamine. Then baru your mind can be active tau. Otherwise you akan rasa stress je, you akan rasa plain je, nothing can happen. But my advice, kena baca, tengok orang buat apa, ikut je orang buat apa. Tapi janganlah tengok jurnal biasa-biasa. Pergilah tengok apa tu, jurnal SSCI, Scopus. Biasa I get my idea sebab I suka cakap dengan orang lain. And then I like to read orang punya thesis and I become reviewer walaupun free. Bila I become reviewer, I tahu, oh dunia ni buat ni ke? Oh sekarang trend yang ni dia. Oh boleh guna gitu. Cikgu pandai buat SLR kan? Tapi cikgu pandai tak buat SLR guna kuantitatif punya cara. Peranjak I. Bila I read that paper, I was like, wow, I so nak buat tapi I cannot do. Itu je lah. And then we also have some of the study like suddenly I rasa, okay, I nak buat ni tapi I tak boleh buat kan. So I collaborate dengan orang lain, kita buat half-half. I collect data, you buat analysis, something like that. Hopefully more paper akan keluar so you all can read lah. Yalah sebab bila nak publish tu bukan hari ni buat esok keluar kan. Let me share with you my Google Scholar. So alang-alang yang nak interested tu, you boleh see, you know, what is my latest research lah whatsoever. SLR with quanti, Saria, with quanti. Nak tengok ke? I can show. Tapi you jangan tanya I nak buat macam mana tau sebab I don't know. I pun have to call the friend. I can show you, no problem. To my friend. My friend punya student. Oh yo, pandai sangat. I don't know how to do lah dia. Kejap. Hold on. I think yang bukan Wahid. You all kenal tak Wahid from NTU? Wahid Ayadost. Siapa yang buat assessment tu ada site dia lah. Okay. Sebab dulu I pun tulis SLR. Cuma my SLR tak sampai like, oh actually boleh guna quantitative method tulis SLR. I pun like, wow, what is this magic? Tapi yalah, I don't know how to do. Okay, let me show you. This is sharing. So, you know, kita kena meneroka. This is called univariate systematic research review. Dia guna AI assisted. Jangan malu guna ChatGPT. This is a good journal law. I pun tak dapat. Okay, kita dong je. I nak show you. Ni tak tahu apa benda lah. I pun tak tahu. And then, dia ada banyak data yang boleh buat like that lah. And then like that lah. And then like that lah. Pun tak tahu apa benda. I was like, oh, no wonder lah dapat. This is a quanti-style punya SLR. Macam mana dapat? I pun tak tahu. Nah, then coding scheme lah, FIFA, and then apa plot graphic ke. What is this ah? I pun tak pandai. Ni I pandai lah, ni I pun boleh buat. Tu je lah. And lain is like, ayo, FIFA ni apa benda eh? Tak tahu. Very difficult. So actually the world is kembanging. So what I can suggest tu kena banyak baca, kena banyak like no newspaper. Macam cikgu banyak tahu gossip kan sebab kita involved in gossip. So if you want idea in research, you kena baca orang punya research. Tu je. Okay? Okay. It's quite late now. Okay, terima kasih kepada semua cikgu yang hadir, kepada
Prism Siri 11 atas kongsian saya. Nak slide Puan Yati, nanti I give you my PDF ke macam mana Bolehlah nanti. Tapi saya rekod ni, nanti saya masukkan dalam YouTube untuk Prism. Prism pun ada YouTube. Bolehlah kalau diorang tengok. Bolehlah I apa tu touch sikit. Okay, I dah WhatsApp you dah.